Kidkhot jongka new trip Ashik National Movement haka sautre kunai tung araja arwar kilalet bantur kensan hakma secretariat haringkat kejing perta bandawa pentre kam yak ILP pan penbe ya upod usam ban pen urlong no yakimat jingdawa kentiu tulop kinong hikai school hadin katu kat nipor bakid khot ka HANM kilayeng hakerdop secretariat nakaliang kinong elam jongka fastam kilawan wan penjajai no namar kejingelang jongka kenuhun menteri kadangya cakmat panyakren halo kejingdawa kentiu tulop Kidkhot jongke HANM kilaitu bakim wan tangna ke bentaka mat jongki nong hikai Henry kumju ru ban penken mau ya ke sarkar halo ka ILP upod usam bat kayo kam yo jam jongki samla Mentay kita dan iyo kita kan kabinet meeting am decision deadline dia kepak di kepada semua kemana bawa kila awan banyak dan dekat beni sang balong kamlang dia masih lihat punya ya mentah kan ma bakala benci jaga kuas teh ni ngila apa ni lah kan selam dia semua bahang terpada ana mari ngi dawan kan dawan am hoi em sucu deh em hoi sucu deh em long kumnya teh pesu pak santai long ni lah kata kayak jajai teh long dia mentah jangan super pak dia tiba Sui long jajai sipor subha naman mo mentah ilang dan kabinet meeting di long yang mentas subham long te banyang ni long akar pak de ti mon rajar mo naik kai nilai sa de tang kata yang super pak di borok Ni ketawa atau ni kamu juga? em oke long subha Rasan kau teli bisnan ngelayan. em ba Kalau isu rupat ulang. em ba long kolong ni dah albiru kita jing dawa hoi mo ini kurang ya tadi dawa nama mentas ni am kiran kabinet penting nama tadi nama kaida jalan tang kau kai agenda mo dia kadang tang we agenda kita sang kabinet penting nama tadi kai mata dia ngilayo information Ni don pot lagi jong dia agenda ro. em hoi Ka agenda jong biru ngila buak mat. em hoi ngasih tu teba tang bayang ya mentas Kalau teks masa hidup ni film di postur di home staro. em hoi bang susu ni kata long le syukur tang balong ya mentas Ya saya ingin mentas. Ya saya sebab ya saya ingin. Ngabeng. Saya ingin Indonesia. Sementara ladang ini mi kumne isu kiban lasa lagi. Ya please next. em Ni don lagi jong ka. Boleh Islam ya kak? Ya hok tok ya. meeting kadang acu ta Mana nong kai? Ni kan stop ni kita dan kabinet meeting semua tang bekerja kabinet meeting ada kelami kerai nang tei lada kamur long tingin sa iwan lang kan Ini nak burung dia kino hikai, long bagi ki ai kai ni benang rit. Andai cuma minta ke serkar nak nusen. Kalau saya kuat bersatu ang teh pun lah. Andai ini nak yang jam itu kesen ni mana ni nak minta ke. Pasti kan ke dalam minta kino hikai. Penindawa bagi ni ya ke jang ke hak. NMD. Plus minta kalau kembali perkenal ya serkar ba menteri kami yang ILP. Plus sampai yang pun usam. Pak dikwe pat isu di Bandung penting deh. yang sama melawan tempat nakaliang kino hikai ni dia burung kata ka basai mar kadawi ka ba kajingwan jongi hane ngibu ka banengkong kadai ba yuan kerja ni kino hikai dikelawan kerpat engi ba kadon ka kabinet angte nakaliang jongi ro nginalong disiplin bane sim petalang kino hikai hene gibun bat ki jemaat jing dua ki jongi hene gum ka ILP ka bangel ap kemi kan metala kanobo senam ka sarkar kam semala ban penurlong hadu mentah
ka isu tham motor ka ba hadu menta ngimpat yo idak ai ba ka sarkar ganle ka borar isu yo i ba kamat jing dawa ka jongi mentala san bu tuli kisnam hara ngim semlayo bat hakabedai bat kajing kam thap jam ke gun samla jong kari ka ik ke jongi ngi ba ka sarkar kam semlale ai hadu menta ban penrung ya ka tin khasi ba tin karo aga kharnit ka bapra ngiwan ya kita gimat jing dawa henre yang nei kilawan kino hikai da ka ba request iong ba kadon ka cabinet meeting ban ya penbaik kerpang na ka benta ka kam jing kino hikai gini burom ya kata bat lada ka sarkar kamai dia kadagarai ban penbaik no ya katulop jong kino hikai ngingin syong hang nei rengkat bat kino hikai kata kadai ka bangi penmi na kaleng ko seng ka bangim kwa syu ba kino hikai ba ik jongi kin thia asurok harin ti asengken pamen daga sni lakuno kumno kan mi naga sentur jong siem baun penbai no ya kana ka kam ka pasa jong kino hikai bai je ki jongi kata kadai ka ba khmat ka bangibu leng ba ka seng hdm ngi asoleran ba ka jela ka jongi ka la poi hadu no put ban pen khamran ya ka stit hi bro koi hadu bagino hikai kita hap mi amadan kita hap thia kita hap i la jok kun ikti ni mong chu e kana school han rai ka bangi songsi kalong ba kino hikai ki hap bani ya la ki jong ki kun red ahi asem hiro na ka ben sim ka ba sukhya kum ki kun samla ki badali ka jing bakli na bada gari ba ka chai ben riu ni sim mentalang ba kino hikai ngine ap kai ka mami leng ba ka kabinet ka bagi song menta tangine keten kublai sibun ni pi baro Islam, 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 Islam,